guys, hamjatna tini video ongkha ani babu hospital ke lejak sar 8 din ong tongkha ani family wa kisa problem ong tongmani omono kisa norone share khaina hinai ang video mas nongkha ani babu no hospital mono hospital lo boti khaijak ingke ang tini kisa thangai babu ro malinai ingke omono tamdam ongkha kisa bini yakung lo khili pajak ingke khili pamani se omo 7 din 8 din ong tongkha Aku bisa hamil kok, bukan hanya itu saya ni ada. Kemudian kisah Norway share kena ni juga ang video besarnya. Asik din ang Norway saya, ang Norway pura happy ke tunggu. Tolo bemal kengkang pura happy ke tunggu. But ane buka bisinggo. Onek kami cakap. Kahina buka yogis tunggu ane tahu. Ane bagus se omdi ke ong tunggu ke hospital ke lejak. Kisah khili paman se. Hasa hamli omo yang gue kisah problem oi tongkha ke tam ningke ani babu ama bo kam khaise jungno pori do ang gutu poris tongo jungno lekha phurmane bagai babu kam khemase omse yakung khili pawise ekdam sanai condition se hai ong thangke tai jungno tabu rang sikre yapugo tabu rang haise mato anak sini hostel Kita hostel sini. Angke kalau tunggu. Nek. Kisi sa angke hospital sama kami. Mai sabai drop jang tabu hospital sama ini nak kerja. Satu mutung mani marung pa. Ini deh. Ini kena lama bahagsal. Main road kau bus kanggo. Muke main road. Mono jabe mono गाड़ी करने को मोनो ने मोनो हॉस्पिटल कम खाली तो आंसर सुपजक मोनो हॉस्पिटल मोनो हॉस्पिटल Babu na yang udah tuh, ini ke babu, apa ya? Sudah kita masukkan mungkin ama. के बाबूर condition lo, akhirnya kan dia pura buka jauh buka.